Tajna večera i zastrta gornica unutar grada Jerusalima beše ukrašena na jedan dan pre zakonske pashe i stradanja Hristovi. Glavna tema Velikog četvrtka je sama ova tajanstvena večera, na kojoj je Hristos zablagodario Ocu i prelomivši hleb, dao ga svojim učenicima rekavši: ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Uzeo čašu i blagoslovio i prinio Bogu Ocu i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge proliva. Crkva Božja nije ništa drugo nego je od tada pa evo do danas i do kraja svijeta vijeka nego je jedna velika i divna tajna večera, neprekidno sabiranje ljudskih pokoljenja poput tog prvog sabora oko trpeze Gospodnje i učestvovanje u tajni pričešća tijelom i krvlju Hristovom na način na koji su to učestvovali prvi učenici Hristovi. Isti Gospod je tu koji je bio među apostolima, isti Gospod koji je stradao, on i dalje strada, isti Gospod koji je blagoslovio hljeb i vino, ponovo blagosilja silom Duha Svetoga i time on je tu po svom obećanju sa nama i među nama. Na liturgiji Svetog Vasilija Velikog sa večernjom službom svi verni mole da budu pričasnici njegove tajne večere, koja još uvek traje i na koju su svi pozvani. Crkva se danas prisjeća i tragičnog trenutka u kojem Juda, ustavši od svete trpeze, odlazi u mračnu noć da Hrista izda. Hristos znađeše dobro šta mu se ove večeri spremaše. Imajući apsolutnu vladu nad samim sobom, on nijednom crtom svojom nije pokazivao buru, koja se u njegovoj duši tada lomila, niti uzbuđenje i strah čoveka, koji je pouzdano znao približeni čas svoje smrti. I dok jeđahu, reče im: zaista vam kažem, jedan od vas izdaće me. I ožalostivši se veoma, poče mu svaki od njih govoriti: da nisam ja, Gospode. A on odgovarajući reče: koji umoči sa mnom ruku uz djelu, taj će me izdati. Sin čovječi dakle ide kao što je pisano za njega, ali teško onome čovjeku koji izda Sina čovječijeg. Bolje bi mu bilo da se nije rodio taj čovjek. A nastade i prepirka među njima, koji se od njih smatra da je veći. Kada se slavi učenici Bez ikakvog daljeg objašnjavanja, bez prekora i uveravanja, Hristos usu vodu u milaonicu i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnut, na preveliko njihovo iznenađenje. Koji je najveći među vama, neka bude kao najmanji, i koji je starešina, neka bude svima kao sluga. Umivši im dakle noge i uzvišenost smernošću pokazavši, opet uze haljine i sevši za trpezu, poučava ih da ljube jedan drugog i da ne traže starešinstvo.
U vreme ono iziđe Isus sa učenicima svojim preko potoka Kedrona gde bješe vrt, u koji uđe oni učenici njegovi. Tada im reče Isus: žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. I otišavši malo, pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj, ako je moguće, neka mi mimo iđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I došavši učenicima nađe ih gdje spavaju i reče Petru: zar ne mogoste jedan čas probijeti sa mnom? Bdijte i molite se da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je tijelo slabo. Ko može opisati i izmeriti bol Hristov one strašne noći u oči raspeća? Bol duše i tela. Ako je na krstu bio bol telesni, ovdje je bio veći bol duševni, jer se kaže da on beše u borenju. To je unutrašnje, duševno borenje, to je objašnjavanje sa Ocem, to je tajanstveno savjetovanje čovjeka sa bespredelnom božanskom trojicom, o nečem od čega zavisi sav stvoreni svet, od početka do kraja. Na jednoj strani preužasni bol čovjeka, od koga se lije krvavi znoj u hladnoj noći, a na drugoj strani Božiji plan ljudskog spasenja.